Ararau tētai wāhi e haumaru ai te ao Māori ki te haramai ki te ako i ngā maha, i ngā akoranga maha. It gives me great pleasure to welcome you all to Ako Ararau 2025. E mōhio ana tupu ora e harapea tēnei i te wā ngāwari, i te wā māma mā tātou te iwi Māori. Nō reira, he waimaria tupu ora i te taitai mai o te tini me te mano ki tēnei kaupapa. Maroto i te whakakotahi a tātou, maroto hoki i te whakarongo ki ngā whānau, ko te ao Māori tō rātou oranga. He rawa e tikite i ngā whānau no wāhi rereke, no ahurea rereke, a kua tai mai, kua kotahi mai ki tēnei kaupapa o tātou ki te ako i tō tātou reo rangatira. Nau mai haere mai ki Ako Ararau.